Nakajingkran Ujakpal Singh Dhanwa SP Kariboy District ba umla ban bakli ladaw noilam ki pamani masi Ujagat Guru Shankaracharya Swami Avimuktesh Waranan Saraswati unwanda kakali kala penlongi kinongilam kahinyo trap Integrated Territorial Organization Riboy District but Confederation of Riboy People CORP ban lej up khang kedong hakasurok hapersya kalat saw kwan Kumban syukudau kinoilam kita ki arseng nalor kinoilam ka KSU, KHYC, ka RBYF, ka FKJGP, bat kiway part de ha ka performance step jong ka arpo pratareng nailor araja arpusaw kilawan hiar biang sa Umroy Airport hadien ka jingyo kubor bo Shankaracharya bon poy ha katay ka jaka hiar lingsun. Hendray, nakajing bampoy jong u kila prano katba ka hitu bat CORP pat kila lej up no ha katay ka jaka ban bat ki u lada uwan da kikali. Hakatega jakala dan lupa lightly ki kali pahara but way nagi pulet pahara ule thu bau noilam ki bamane masi unwan da kali kensan hakatega por lawan su kawai ka ambulans ka penher stat but markumta ki kali pahara kila bot yaka but ki khot nagi tegi arseng kila persang ban bat but kimla su kumta kini ki arseng ki penpau ka jing suba bau Shankaracharya ulawan rung syasilong lingba katega ambulans Kamdan nak kata kali lah. Tengah bulan bulan semarang. Kata orang pendiam nak kali hanya nak spek dah. Hadin bagila wan nang tena po airport Umroy ban up ya kata kejingwan jong tau he jong kisit nyam Hindu ban pen itu ya kemasi kepada kami hadin pat kidon ki parlok ki jongi ki ba ya ke information unwan Bayrut tenaga yang juga seng lawan mi sasurok hadin bagi lawan ngila iper ya kata kajing up jong ki pulit namarang ne apa lat umsam dan pulit su la pen kenria ite gegit hanoi mende ko por ko bagiwan yo information mau lapoy hapo pamrio ngila be nanam sning Tengil i lai teli ki kali ki don hangne ban kieng ki kali pulit ban adin bagi lai ang tipo umtreu ro i ba ke don kata ka kali pulit escort adin bagi lai ang tipo sling ngila adin kumba siteng kan tatam ngila yo i ya kita ki kali pulit ki bawan escort khalai khat sau tuli bat kawai ka ambulans tengi na keleng juga seng ngila subabek ba uta uhe jong kita kiriu sit nyam Hindu ula bandon hang tu apo ambulans lana amdei kumta ngim jo ikot ba ki pulit ki escort ya ke ambulans da ki khatlai khat sautuli ki kali pulit enak leng juga sengi subajur bayok le seng ngim tip kadai ne kamdei henrei kadon ke jing subapat ya ke jingle jong ka talat pulit babalai ki dahap ban escort ya kata ka ambulans hadu khat sau khat santeli ke kali pulit kata kapen suba ingi ke seng bat lada kalau si sagum tangin saya pek kai ke banja lada kata kaya tra kaya dek bat kai ke banjai ka state Meghalaya kala ban bethaya kata arterik katangi kwa berkensai se ka sorkar ngio iba ka sorkar ka kran na kumai henrei kale na kumai ka pen subas niu ngi ka seng namar yo lese ka de ka sorkari ka ai jingada ya uta he nyam Hindu banwan se ka state ka jongi lengba Bayrut de dagleng juga seng ikwa barang se ka sorkar la da kalong kumta la da ja ai kabas kausi agastit ke jongi ke sorkar ke di bensim ke jing bakli Hadin bangilami nang tena airport. Ngiluyo ka kubor. Lengba ki source of information ki bangi juyo na ki perlok ki baju ya. Ai ki information yang ikum ki seng halang ki pada napok jong kebiu nya trap. Dan minta hadin kunto ko ba nilai si saubuje ai. Ngiluyo ka kubor ba uta u sadhu lane uta suami ulawan ban yo rung hapo kajela ke jongi lengba ke entry ke exit napok berni. Mar wud na kalian kejong ka hito hingla ap hang ne hapo lat saw rekat baki way perlok sang balang
Nilayo ban pait bah ya kajing ya kali kikali VIP kibde gijerawan kajing escort ka ba amdai ka ba mulu mala nadu na nongpo sling trau bat hangne sumer bat habang ipoy hangne ngilap ru ba kidon kikali escort jong ka megalia police ilai sauteli hangne te kumju ru habang idon hakane kapor hangne jaka mentan sipang udon ru wai he pulit ngimtip ya kerteng ke jong rai pulit bala de senior ane high rank officer waap hangne udon baktek escort uang ba hiap ula janwan kata admit hi mau uang ba ula janwan ula poy sumer tengi na kaliang jong ka hitohi kum ki para member ke jong ibron hakane ke jaka ilio ban cek ban penyeng hangne pat ngil sakila jong kikmat ba ha kata kili escort ki balaju escort ki dei ki jerawan ki bolro la ki scorpio ki whatever ki kili ki barem ke ba pen lengo yang kum kawen ki sang balang apo jong beri hunan trap kalong babalei ya ke ambulans hab ya ke ban escort da ki bon teli ki kili polis ngimju yo ikot baya ke ambulans hab ban escort da ki polis kene kapen subajur yang iba une ngila no riu khla obawan ya ke ban thau gijing kulmar po ke jela ke jongi nipha ka kubor sa ka sarkar ba lada une uyo rong ha ke jela ke jongi wat hadin ba ka sarkar lengba ka district administration bat ka police department kil penmi ki notification bakin khanglat anrei lada une uyo ban rong ke jela jongi kan ki ke ding po jong ka bri hunya trap menaban bakli ngin sai pe kai ka sarkar hakal to ka bakli na em ya kene ka banja apo ke jela ke jongi Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bate ye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ye kishap plus F haka jingsom. Yeki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la aikan diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yeki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bhag pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya